biakamal nermala kenyam nere ye yene diala konti la roisne la kalinga gwasme kanor online tv channel to kon kalerum bana lingwasme roje bana linga roñ mishalat michael makuei rewich ke juba kata danen gor kenen o de ken ne de kan kaloch rewich kanasr jana mo gor no banwa yekel ko de konti ngany murong katin kona lat korodien ene larum chaben gor jeno bran be sharba jato bo gwasmo biya komen ka bijan yak boga nedin ko kien ko be kana kula jek an ler ban ling gwasme gor liang katin kon lat korodien ngai kono no nasir ke jan gwasme ngode kan bot kan kana go ngod loy nat batenial tel mishro na palfin eno nyok bo men biya ngaj ban sha ngaj no la jejen boray we kanasir kanolang chicken deni chok bakal chicken ka kap tela dene SSPDF mishalere channeling fan misha jajak no ala dinda to ka tet kan enten kontila kwarwich watel mlaryak chaga nyoro gwa la dana chalat kecha liep kono kume South Sudan ko be bakanang be bakanang kare year ke bakanang kare nyale be jago decide ke kadob danen che men chalat kecha liep kono misika yat dong misika yat ma ke shika rach ngode teler mi chali ngamna lerode dino meletin kajan gwas men bu kon kulle mun bana ling amna nen chalat gata danen de dech de jelo jere wi kana ser keja janana gore bana linkel gwas me kamana chalat de long gwas me janure shal ke michael makuei gwas me ne michael makuei jen ramadan la ler la kala de no shikorwani ga dungwan chana ke lingatin kon chalat ka kwiko janne na kantam rai kona janan ngode ba dech ba janang rai wich kanasar ba SSPDF South Sudan People Defense Force ba janyo ko mu kwaje deploy rai wich ka South Sudan ngode gore ja kite lada ke shiga naad ba chiken ka jagatama kwai ka jama dana tuk duno men chalat jani ba dech ba ying nang kanasar SSPDF ngai kena gwa no malat komoni michael makuei chemo gwa ngai rana gwa no mu wai nang re wikana ser jen kortal mdadien ne te kana ser langwane ke jejen bor ter keni chondien and they got nothing to lose tele kwerma ter kana but kum kirma yadi de jente ramdan te kariya ko ajala kuar dana dine jena ngum she jaw na te jelinga je jaw ngane malatke muche jelinga jam na jen the only question dan tika anyok ke jen ku ko rje tore we can answer chikir me yadit je jes fele mayu tingu jen o kan te kan kamar ke jejen bor chaka kef ka korga me je ko je to kan answer chana jeling ne de jendang ro wi de ro chaka kebre we chaka South Sudan ta ma ka lwag yena taram chana lu ka ngode win mon ta jen ku nena mrai kontama ala UN pointe chicken ne ken chicken announcement chicken ala teno de ka jere we ka juba and United Nation ala organization ken de al ken de konti leren winimi de ka jere we ka juba. This is a final warning ka me chicken ala chikara jo me chicken agor gone no ne ko re we ka juba bi yig jien chine goro bo ta dawch ko gui kan no te ko kor bu mar re we ka juba still michael makuei ajene be dech be janang re wich kanasar na me jak we South Sudan ko be de chunga ko en milat ke SSPDF nang ajere wich kanasar ke jan gwasa me ngot pin jega alo chi kuma kero yadi cha meng na liya karwada ko yenna mngene no shi aga ka kanang yen do reje maka yen yen kuma to goro de mal der teten mnyo de gwa no shi a nyo je no ne to biya kar yor ki biya kanak ka nagdun ka ba che bi menong mal ban re te ka dun bitena koroten je la ko lar mo warama bere wais ki ram pelpel la chera ka future kene kuma ne ti ka hali they are not fighting for any position
chicken fight ka position ni nga ga bala du ko no ti ndan fight kan ga fight kan ko de Nuer community de ka takamal de kan pura gware kanakian chaga de marginalize ki ba ka ko bom no kan mo de kan la chit ko ntame bu ku ngwene chaga de jo yene e kwanye dakri ma char ki kwanye kirm yadit ki kwanye nga mo no they have a choice to choose whoever they want but ci jandar nen kirm yadit gweje no mo ku ngwene we ben cha bu kwanye naiti that's why ko je ko deploy ko when that time come be beje lon kan ito one mu we ben na mo so raya chalat maikal makuei ajane bedich bangut ko manang jare we kanasir wadi tan benta me chaje nang jaga paloch ka do badan man lat ketama jaga paloch ka do badan chalat keje alo ke great apnal state ana kodin kon lat ko rin ketin nan ke waren yalla kan ben jaga paloch non kan de ke ye non kan ka great apnal state anyok ren yalla ken jelka ka war wa ma kan mutong ne kan mutong no but bere nyale de nyu ga jal ka ware wi ke so dan but ka do bran sharat ke je wana mo le rota mo nyu de gwan ne kon la je bor de go re la ka de ren ka kon ba kan ta ma ko so sudan be te ga mal ajen mu ge na mo ku UN United Nation ku kan la ladno an yene kontin la lat ko ka US la ka US office nitin kon ki organization la dan winami ajeno de yen jere which you know so ajen la dan jikana no ko gi kana gwana o te ka kurum butu ki te garen buro da lat so chikana gorno batte kare mu bine ken bejek we all know seno and you and take interest US order non-emergency government staff to leave South Sudan as tension grows over fighting ala phone US chigane ken jogono de ka jen non-emergency government staff ne ken dia lat ken dia la kan de jere wi ko South Sudan ka jen mele rod men tam mele chere mani chere mi ngar ke chere mi dong shi talk but this all are true men bi ngai gwasa me ala kum South Sudan is not ready ka peace is not ready ka malka no ko eno order pa to be US department miji gena to ke Sunday no ne dial la non emergency government personnel akay jere wi ka South Sudan capital ko chagu jeno rek wona kan kamu ka niam wo kan mu puarkan so ko kuji mo shikarun ko de ka longot are rorwat kan mo ko run me tere mu to dong de latken de ka dong de ka nak ka me cha kwai ka chir ka me crossfire chir me to ka nasar gwa de helicopter chaje bartene jejen bor sharan di ran UN ki ramul lalet ki unimis chaje wo bar ka ma cha changa so chiramo chi yere chojen so chicken go no take a crossfire mne kenjak anyok ba chicken woni nyok to buno na ramajen mo ka so Sudan anga je gwa no woni jere ka hello they also put another order na chi jiwore wi ka so Sudan ne ko na la jal ana. The travel advisory issued on Sunday stated that fighting was ongoing and that weapons are readily available to the population. Hello, what in mechunga? Anyok tidiality wa ketibe bay ketin kone ken kalat. So name muguro de ne dialde kana link ke de kana ngaj mundan le roda. Wala shanga bangwan kapay wala shanga wel kapay pay diok ron kina dangro jan dangro wi diech kalat kene ka shanga bangwan ka pay diok ron kina dangro wi jan dangro wi diech ajan gwazi top kan warning ten ken chika raw chikan galat menyam akene cha yunu mis cha jogo no te ne de bono kan nasr cha re nyala cha jawu buk cha jawu bar ka chiranda kel chiliu ana let's see la UN let's say dear region ka tignen South Sudan dear region kanega. So when we look at the things in Konlat Korean chicken dear ka tignen konela South Sudanese ko kugulela ni shogodi chili wore kormo SSPD afkane shogodi jejen burgane shogodi wona comment and kon yeken bas re we can answer ka kan kana condemn
kan kuma SSPDF kan condemn wo condemn no ku helicopter ko charge bar kan am dana chaw na gwade dana chire nyal che jejero tan lo ler che chicken dia gaten ko lar din ka so dana changli na ba de telm ku ka nangtan so titi agenda dana ne no we can know South Sudan but the core so for that reason you can let know bukan evacuate so you can jogono leave South Sudan capital Juba ko gui ke jeno take attention mutu ko tamma ki ko gui ke no butu re wika South Sudan so agenda lingen na meno maikal makuei ngure te ko jaga de ni re wach ka Greater Penal State ka Nasir kana hulang so angu yanamo sha gujeno bu kor bu breakout diena gujeno banang ni ne konti ga Nasir karwada she brazil rol nuer keliu so gajagwa meni charmini ko pingwasamo ne me jenda na gore de nywa yekel kataring den kon lat ko rudin tamma rewe ka South Sudan mi jiram jedit kanor online TV channel please ku je share ku subscribe ko kan ler la no gwasame la ka kona link ko ba ngaje no ngum le roda biya me dan le actually these are things that are happening to tell mulat katan there's no cover up here la ruma dan le roda do dan de mal der ben ke ko everybody no ko mal but te ne chamal chaje nok so baram shi mal chi nok bala ro nga ka chamal che nok so jana na go de nywa yekel biya ta mal bye bye